busesandleni sikaJehova. Yithi ubomi bami bonke busesandleni sikaJehova. Yithi ubomi bami kusuka namhlanje. Ngoba nabanyanisileyo bazofuna abantu abanyanisileyo. Yithi ubomi bami ngiyasuka ebantwini futhi basuke ebantwini. Ukuthi yithi ngiyasuka ebantwini. Yithi ngiyasuka ebantwini. Yithi wethu uzophila nexala into zabo. Uyawuthandazela Elifasi, mna ngesami isandla andizukwazi. Ithi incwadi yeBhayibhile kuverse 12, 11 and 12. Ithi incwadi yeBhayibhile ukusikelela uThixo ukuphela kaJobe ngaphezu kokuqala kwakhe. Kanti lonke loxesha izinto zikaJobe bezifihlwe izinto ezintsha. Ithi incwadi yeBhayibhile yonke into owayinikwayo sikhona esisandla. Ayempilweni kaJobe sikhona esisandla. Wamcenga uThixo susisandla. Yakwazi uThixo uba unguThixo onothi uzisusile isandla entweni zakhe uzambona uJobe. Ithi incwadi yeBhayibhile ndiyavala ke ngibazalwane. Ithi incwadi yeBhayibhile wathi uThixo okay masivumelane ndiyasisusa